Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Putra Basket Official. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Wiril. Cerita-cerita lucu aja, mau serem mau lucu bebas. Yang penting kita bisa menghibur Anda dan tertawa bahagia di posisi corona seperti ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like and share ke teman-teman kalian semua. Oke, WhatsApp gengs. Kita nyeritanya sambil ngopi aja lah biar tenang. Oke, ngopi dulu Con lah. Ngopi. Jadi kieu aya carita itu abang deh, tapi serem euy. Serem lucu Bang, serem ya, Serem. Cuma kisah nyata ya. Saya nyata. Kejadiannya di mana Bang? Kejadian Di Hanap di Balong Samsuri di Lebak. Jadi masyarakat kieu posisi teh masyarakat teh abang tuh tiluan, abang si Om Baron jeung si Om Jack niat nama arek kontrak. Tamu kontrak kan bayar. Jadi kontrak Kalau Kontrak. ngontrak ini kontrak itu mau mancing ikan sisa teh. Terus gimana Bang? Jadi posisi ngontrak teh kapal teh ada siapa poe ge ada ulin penting gitu kapal teh malam Jumaah, posisi ngontrak teh malam Jumaah, ngontrak teh jam 8-an 8 penting gitu. Hanap lah keluar teh hanap teh ya Bang Samsuri aya misalnya Bang Dede aya Bang Dede. biasa nama teh ngontrak teh lobaan ayo mah tiluan aneh gitu beneran abang malam Jumaah Batur. Kayak hiji meureun sunah ngajur Rasul yasinan bener Bang. ayo nu ngontrak ke tiluan kita biasa we ngontrak mancing si Omaron menang jadi tah dino adil teh saya tanda kurang mah kan tidak menyadari itu ya. Teteh seperti narima gitu. Jadi biasa mah ngontrak teh hese gitu ada di biasa mah. Yang bebenangan teh Nah ieu mah asa merean gampang lauk teh. Merean lauk teh. Teu mikir teu puguh-puguh gitu. Biasa we. Meureun geus milikna. Kali jam 11. Nah, pas sekitaran jam 12 jam setengah 12 penting ya. Jadi di nutaka kelapa aya nu seuri gitu. Serinya Bang. Mistis itu Bang. Seurina teh hihihi. Jadi masuk ka deui teh ya mun si Om Baron teh teh gitu biasa. Abang mah teu ngeuleuh mancing. Ngedian langsung masang umpan gitu. Mana banganya si Om itu suara WA atau masih kurang mau pataan asli nggak tuh tapi ini bisa di sini kamu seri dia nyati nggak kayak rasa Boga pirasa. Enak. Usah bablau makin loba teh mikir kalinya mikir positif Kilo mancing. kali mulai karasa jadi di tangka kalapa teh kahanap teh ya tuh gubrak jika nanti gubrak banyak teh kalapa tah cek si Om teh coba cek si kalapa kan lumayan kalapa mah paling murah kolot gitu Om kolot bisa ngora ada mungkin kelapa ngora buat teras atau kalapa ya diwanikeun abang teh mikir ke Om teh kelapa teh Kalau biasa. gamperkeun abang teh kelapa teh ningali teh nanaon kelapa nanaon Tapi aya sorak gede belum. tadi dinya teh Boga pirasa. teu mulai karasa Merinding. merinding
sabang kalebur numpuk kalebur Astaga. jadi aya sosok gitu bodas rambut panjang namun diperjelas mah cekot mah Gunting kuntil Arab malam gimana? pas abang kalebur Astaga. nah tapi abang tuh abang ngomong nyamperkeun deui ka si Om jeung si Om Jack naon nih si Om Jack Apa lain? Om kalapa apa kawat nggak bohong nih itu jadi supaya Supaya tuh nyari teta Oh, abang tuh langsung abang ngopi cicing sebenarnya mah abang kesieun sih kan soal jadi ruas gitu jadi ngomong teh saberat berat nah jadi posisi mancing teh si Om di situ duaan di Jomaron di Om itu di duaan nah abang pun tasina nah abang teh bari video si Om teh anu paling abang kuat mah gitu menjadi apa pas abang tempo ke hareup jadi di pentas itu pas si Om Jack di Somaron teh keur mancing gitu nah, abang di pentas itu di tukang teh sosok eta otomatis rawas lah Rawaknya. ngajarit dia Om eta tukangnya naon si Om Ali oh naon jadi ku si Om teh kaciri Tapi ku abang naon teh tukangna eta tukangnya bodas tukang si Om. Om balik ah bisi paling jam setengah hiji Semua benar. Om balik ah kasih Om Baron teh naon teh kunaon balik Om yang geus tuh koja jadi lauk menang sapoja coba mau di kilo mah ya 7 kilo lauk mulai ngok masuk gua balik kan dua kintang tuh balik lah tuh balik kita baliknya jangan beres itu teh saya dicegat kene gitu kumaha jadi aya banyak teh dirinya ngumpul balik teh bayar was teh aja kalau pas tanjak teh aya MCK dan dirinya teh MCK apalagi nyesek aya sosok mana abang diharap badak namun di penjelasan ya sosok teh sama sejenis siga genderuwo deui gitu sosok teh Si Om Jack jeung si Om Baron Om tukang kene tukang abang diharap teh heula. sabab kagok ada dari balik ke rumah center HP Pak Bang makin deket banyak abang tuh yang genderuwo Efek Cisari Lobak ke Yesus Cangcuk jadi aduh tah eta we cerita abang mah gitu cerita tentang bisnis lah di lebak masuk Surima tapi emang bener pertama mah Iya, cerita-cerita kami yang lumayan agak serem-serem dikit, apa-apa, yang penting kita happy. cukup sekian dari kami, semoga Anda terhibur dan senang. Jangan lupa like, comment, And subscribe channelnya Putra Baskot Official.